Ka Ribhoy Youth Federation lane ka RBYF Umsning Proper B Unit kiladawa na kibor badai page ka Meghalaya Rural Bank Umsning Branch baladon kam bandonno da ka ATM ha Umsning ban pensuk ikipaj ba khamtam na kisnong kendong habai dei ba ka jingsai pisa ha kanu kanu kapor baki don kam kerki habayo ekran bagi nonyelam ke Umsning Proper B Unit usamla Josabar W Lapang Presiden uloong baka jingdawa ke RBYF na kibor ke bank hadin balayo kendu baru branch manager ke MRB Umsning Branch kalong baki babun kinong snong na kisnong kendong kila shuyang line sa nadu menstep hadu janmit badonru kibam shem layo pendap kam badonru kibas sakut sa kiwe kikam tang namar ka jingjrong ulain ubala poisha du surok ba bad kataru la penyang haki line bad line ha kasisngi ulaya thuru bau branch manager ru ula pentep shaki baka jing bamdon ka machine bad bamdon kinong tray kilong kidaw jong ka jing tko tray kam bad on sara shaki bor ki bahalor ban yarap lem ban penurlong ya ka baka RBYF kaladawa kadawa pulong ini bunga wanmi pentasnya ni ka Meghalaya Bank kalong ba niyo bad nisoy ka jing tali pat ba ni kong niyo ka bay day baka ATM machine ko way mana kane Kaumsing Circle RBYF Umsning Circle kala dawa yang ka ATM machine henry tang katu kat ne benai ka ATM machine kalong dan on tu pat kelas ni no kini ki baterai ki staff nang bagi film kia ya ka tingi di sini di pat ba debat ka ba aru kan ka passport printing machine ka teng ni no kendong ba ki warna do no kendong ki warna man perni passport ki habieng yang bercerong bagi yang hanya haru habar nang ka kompleks dia tingi pun ki jingi jom di pat ba katakan kau mengiwan. Jadi bila ya kendo UBM jong ka bank, ke jubah boleh ayah hakmat jong pi. Hadin mai lab kendo ya branch manager kene Meghalaya Rural Bank wang mauru so so stom jing atre jong ki te staff kalau yaki ba teng makiru kia pendak ka kam hadu nyo je provision bet yaki kalau tam stom maki customer ki labun te kum tam makiru ki kwa he bikin complaint stage ka office yang kita head office yang Meghalaya Rural Bank. Te kumtahi orang ini coba mauro uncing kiai nak kam. Tiga kijing dawa jong ki Ahmad jong BM hakan kasih mentah. Kijing dawa jong ini kalau mau lihat komplek ATM machine bahkan sok kita pada bat ikan passport printing machine ada kimla kan awak ya ka passport printing machine ro at least kin butang way staff bau nyarap ban print ka passport ini pada teng ki habiang lang ulan isin ki. Nalor ka MRB Bank Umsning ti hidan ye benang pat nam tagi we bagi bank ki badan Umsning ki ba kim padan ATM hadu menta lain no ka SBI kata ko abang ba tejum ki bank ki train nam tau pai ba tingir ki train nam tau pai ba ajo tingi kwa ka jing suk nam pai ba te ki staff jong kaman mana taban kini yede ban penbian ki kam ki pai ba bagi pai ba kam masuk kam sting kam ki pai ba ro yang kiro ka kam masuk kata